le tun huna hian hei khonwarin in leng thu om tak mai kan neya pamel tha tak mai kabula hian a chua pu David Lalreng puya BCM missionary ania weinia hian inkom na hun tha tak kan nei thei dona achunga kan lom hle a caution hoten lok taka he program hi in lo man pui kan du sak chewa kan program bul atanga to thlenga milo thlir sak turing kan som chewni ti chon pureng puya chi bai le hei weinia khonwarin in leng dom tak kan nei chia ichunga kan lom ema chuan iming hi mitam tak chuan an shenga ma sei pamel thatak ni ziate hi la shelo te pono me theya chuan khoi khu chuak ngei ni a khoi muna ngei pian ti te inu le pa mi te khongoi ni she theyem le ole along ome David Lalreng puya kania sel sang zwala le darji ki changte tekara anfapa upaber kania ti chuan mi pa unau pahni le mesia pakhat kania kan pian na hi ka pian na taka hi tuna chun khuwa om to lowa mun tlang khuwa ania mun tlang chu tuna chuan khuwa khalua to lo ania haulong bul kha haulonga min grouping a chi phira te tiang khan kan seilen na chu ni ome aban lom em ti chuanin tuna hianin nupui fanau ini tonga pathianin nupui thatak mailalrin omi min pe a ti chuan fapa hlir pathum kan neya zon van lal hruaya upaber kan tia adot tu hi zeri lalrin chana anni pani hian nupui an nei ve to a tu po kan fa upaber fa hi pathum kan neya tin alai zeri lalrin chana kha hei tun tharal ta chi akhan tunu thar kan nei vele a ti chuan no pang ber mak lalmon puya hi tlangwalin tuna alom anzawai hian aizola anom khianin chung ko du om tak atengin chung ko du om tak apele cheni a kan lom pui hle cheni ti chuanin hei missionary ini a missionary a in pek da pathianin a ko chwa dan chi kha thlir tu te min shile thengem le along mai missionary ka impact dan hi nia seidon chona thui du viau mai anga mara chu toy zong in soi kan tumanga ke chu mi danglam kania entinge kan tiang kanu hian ka pian tir mi pai lai tangin pathian hna min hlana mara chu kolo piang chuaka KNP kal rual le khatiang kan ni chung ka chuan nu le pa thu zo min thatakin ka in khoma Sunday school te KNP te ka kalve thin chin chang kan lo hre dewa middle school te high school te kan lo thlenga khati huna tang khan ko hran lam hi kan nai ta wak lo ani college thlengin ko hran lam hi kan nai ta lowa amai ro chu karil ru chung ri la hian pathian thu le mi te pathian ne na lim taka an om hi ka in ru reng thina ni amaro chu keima ti atan chon ke engani ka in phal lo ka ti done moni kho vel lama kal ri kha ka chak chat thin maya chu wang chuan khatiang khan ka tal thina tin pa upalam te zu in mi te ka koma chang le ti khan kan thalai pui te hlazira pathian rongbola anom te po hian ka thinlung chung ril takai jong ka chak ve thin amaro chu an bula ko sakha in thlrun ruk na te po kan ya chu wang chon biak ina po ka kal ngai vak lowa ka in khom tam lowa amaro chu sang kha po som kwa kham chu lai po chon ka du lo chung ti mayang hei tuna ka thian nu le ka nu hian evangelistic team evangelist lal thamwana ke maron nei khan din thara khuan I always din thara khuan ta chon lu turin min tia ka du lo hle a amaro chu ka thum no le ka bedding thlengin min ken saka ta chon ka zulu ve ani ta chuan pathian khongoi na ka changa es theri chung changa pian tharna ka changa es theri bu watang khan pian tharna ka changa ka pian thar rual hian ka thinlunga thil ri pakhathia oma he khovela idu dan dana ital hi atok to kalam lo hoi ve to la ka rong bol turin
i hun hi mang ve to ta che ti hi trung kam ang chuan ka hrelo ma ro chu ka thin lung an riak tlat ani chu wang chuan eng hi nge ka kal na tur ni ang o tin ka ngai tu a ti khan amaro chu nu pui fanau nei to te kalo ni awangin katan thil han ti kha har sa in ka hria evangelist anga hetia khorang tranga han kal chho ve te poi ka chak em ka ril ruwa kan zui ve don chan lop lopa ma chu ka ke ma hian zo na lo om le thina nu pui fanau inei to sia mani nu pui fanau te kal sana hetia wa rolai ring thi chu mi te ngai dana po atlana theilo a fu che lowang ti na hi ke ma le ke ma omani chuan to khamo ti chuan o ko ran na tlanga te ka pian thara tang hi chun ko ran khom zong zong a hian ka tel ve na om che jong ka tel zelang ti khan ke mai ka in tiam ve a oi kha chu Aizol West tuna an biak in tun angani ma biak in chete nei lai khan boulder lung thier hian kan hatlanga kan ko ran upa van ke wate upa ro tluang aten David nang hi full time rong bol chi ini mel rio mai missionary te hi iti chian yang ti in min soi mo ani ma se missionary ka hre thui lo kan han tho nu he te lo manan nei ti poi ka hre lo ani ko san throi tu te phei chu headquarter lampang phei chu mel khiat po kan nei lo chu tiang mi chu kan ya ma se ka tia bol dar pu kan kal chau chau lai khan ka ngai tu na thuk ta ka hian thua soi lem lo zana kan han mu do na ka pathian o ni ang dewa riat tlat na hi kan nei ta kanu kan rona kanu ero chuan pathian thu zero men tiani amaro ju karil ru khan pathian tu han zir don khan kumli emo pathian thu zirna kole sa han kal le kha ni khata tharau bo ral sa thi engzat nge ning ti ngai tu an nen pathian thu zir hi kanu ka man lo ve i ko san hian missionary ka tho the na tur kong min siam sak the ni chuan chuta chuan ka chang ve zo ka nge ti in ka ngai tu na kha ka siam tha ti chuan Macedonia ha hian advertisement na lo chu ka kan muwa graduate chin ti ani wan nei thak takin graduate kaloni ve man lau boka ta chuan kha advertisement ka chak ka chang ve a kan ko san throi tu ten ko san member ni na le kha te khamin je saka tiang chon lung le lam ka pan ve a kan interview don nak tu ngi interview don ni sela zan in anga hian ka ngai tu ana lalpa chiang takin thil hi riat ka du evangelist sakal te po ka cha ka kan zui lop lopa amaro chu karil ru dam thei si lawa eng hinge irong ka bol ve na tur ka ti tur ti kha zana han ka tong trai ni a chana lo kheng thei si lawa ka chung te muthil vek to nuwa egina te ka zu kala ka zu tong trai le thina chiang le lo ka du ka ti awang khan a thleng thei si lawa ma se to pa chuan ka thin lunga hian chiang takin ko san hruai tu te kal thangini om dan chu rom man na siam sakin yang ti hi ka dong chat mai ni ti chuan ka hel kham zong zong kal bovin bo vekin tui takin kamuta atua ka han interview ta ne interview na po chuan ni engemaw zat kha kan oma graduate pahnih chia kan lo oma ka hma a hian interview pakhat zoga kha graduate ania an zona kan lo zo khan ke chu tui chonga chok thok tura lak kania atia achiang hle maya ta chon tle men karil ro hen confusion engani mang an na deu hle kha om le ni ma se ka ngai tu na chiang ta ga lo thleng le ta chu lalpan a ko ran ho te kal tanga thok tura arong bol tura min du ni chuan khoi muna po thok theya min ngai ko sanin min da ni chuan ka kal zelang ti kha ka commitment fel takin ka nei ta chu voin thleng hian ka commitment alani khati chin khani mai sela awan ngai nom em pathian thil tum hi chu dal tu hi om thiang lo ni tro ni ti chuan missionary ta na la khai lo ni ta missionary ai kalna ma saber kha ramchung mission ani
khalai chanchin kha min chele them le nia missionary ka kalma hian sarkar na kadil ve thina ziktir tu poi kadil za uzawa mase min lo lathut ta sela ser chi pi alam panga hi chon ka du lo ka tingat ngat thina ni tin ka thil tum taka chu ka quarter ko ta hian sarkar motor ain hu nge nge turani ti te ka lo tum ve khan ya amara chu missionary amin han la khan ka ngai tu na pu ngai lo mar para ti khani ta mar para chu chakma ho na kha ania ase pathian in karilu he thak danglam to awangin ka kal turani ti in ka in buat saya mar para tuna mar south kan ti tak tuna kan sikul ko abul tan tu headmaster mar saber ka junita ne chu ti chuan kan zukala ram nuai vekhi ni mai hian ka ria an eile in le kha tiang de ka zom hlei theilowa dang pui thuan 18 te po ka ti hlei theilowa zana hian choi khama te hian ka luak deuh don thina ma se pathian hena ka tong traya kan chua don chon tui ka lo ti viau to mai dang pui thu te ka nya kha tiang kha pathian in hun dan kha lo ni reng mai kha lo ni ram chunga chak ma mi son mar para tangin bul ka thana ni chu chulai omla chuanin I har satna te lomna te tam tak I jon nge in karinga ramchu mi sonai omla khan khalai chanchin kha soivel turila nem nia a soi tham lo te te chu om ve neu newa voi khat chu kan thlen lim deuh te khan neng chu mi pakhat mi ang che lo he adam lowa thi sual ang deuh hian a om tamaya ta chuan ka ngai tu na hian missionary kania kan ko san upa te missionary kan chuama kan rongbol tu te kan pastor te ngenga kan om lai kha chuan khatiang angkha lo thling po ni se an ma ni thazar noya kan omani ma se tu na chun tu ma khatiang khan om to si lowa he har sat na hi e pathian ne na thlen tu tur chu ke ma kan ni ta chuan chu ti ka ngai tu lai nge chu na nu lo kala master khamin ti maya tong trai ro ka fa pa thi don aron tia ke ma hian pathian fiana te po aniang ti tu hnoin ka ring ta ka zam em mai ni alu chunga kut ngadan tong trai tur te khan ka kut te po he khur dewin ka ria tin ka hlau ber chu ka tong trai anga han en khan thi sual anga to khan ni sia a thi anga missionary na tong trai a thi an ti chon nakina missionary min thlir dan tur te ka ngai tu na omani ma se ne chulai tak chuan tu po adil chuan an muthin ti lai te hi ka thin luan ron ri keu maya chu ta chun ka hlau thona kha bo feka kan tong trai ta toi ten ka tong trai ya lalpa ti thei ke ni chuan kan nei lo ikuta kan non hla ne hei kan nau hi tiang hi din mun ani a in ha tho mu kan du ani anuin mang ang takin min ron ko wa ka kuta ron thlena ke hian ti thei ka nei lo ikuta ka ron hlan ngot mai ani tu po adil te chon muthin pekin an om thin ti kha atakin ron chan ti te che tin kan tong traya kan han amena pathian ha thoi kan mungal ni chu chon ke ma hian na satekin rong bol na khan hei kal zel du na kamin pe ngala tin ne ogas ni som ni le pokua sangkha zakwa som ko le pani kum khan hulaya van doi thak takin engai ni phuldung sei tlangwal te hulai engai ni Bangladesh lama zukal tur khalaya buina chuaka sakma le mizo inti buina angdewa khan har satna ne kha oma ni thum kha buina ina oma chuti lai chuan keini po khulai kara hei tiang hian din huna ni sia ho te u sakma lama nge kan kalanga mizo lama ti in kan ngai to missionary hoten chakma kha kan rongbol sakte ni vain kan kalsan theilowa amaro chu mizo tlangwal lo phone khom tam tak te khan khalaya khan bouro ka so sang na sa to sia an chanchin hriat angai boxia he ti ni chuan enge mo thil thalo po thleng the ni hi ti in kan nu pui fanau te lai soral lama kan kaltira ti chuan keini missionary om te kha kan in sem dara a thenin mizo tlangwal in ma an lak dan tu mi bo
mi ruang ti to mayang an zon dan tur chin chang han hre turin tin a then chakma kan rong bol sakate mi zo tlangwal thin rim khatiang hlawat tlan chiate thamuan turin kanin then ani ta chuan kan han keini lam kha police tele mi zo tlangwal te ro rel na han en tura kal kha kan nia ti chuan khami kan kal hlan khan tlangwal zata tel tak meu kha border cross turin tlan ta hum maya chu police de CRP ten an zuya khati lai khana dangan loin bok rana chung ho chuan kan quarter omna lama khan lo tlan phein chak main khan lo hal phei ta me mai sia ta chuan keini quarter hi khalai hmuna rang vein om chun khania an headmaster kha kan hi fea chu wang chuan rang vein te khamin nei tir ve khani ta chuan reilo te kan nei ve chun ang zong kha mei wa pa achang ta maya ta chuan kan han khami akhu le khatiang thil thling ani ti kan han ria kan han tlan le chuan mei wa pa lo ni vek to mai ni chulai chuan akang bang them kha kan nu hian hei mi zo ku kar kang bang kha akinga atra puya khalai ril ru sheom tak kha kan ne ya chu ti na galai chuan kan ho tu te headquarter atanga local tura kan be sei kha engemo rem chan lo na te po omaniang an local lok thei si lova bung mun bial en kol tu pastor kharon tir thla kania anin min ron thamwana chu mi nuwa chuan aizol lama te kan chuaka reverend b thang chi na te reverend h chal buang ate go san troi tu an ni hun lai khani ta chuan aizol tengin an rualin ka chuk thale marpara chuan ti chuan aizol kan chu ma khan biagina zam thum kan riaka biagina kan ri alai te chuan police ho khan ri an phal lova chakma ho khan kan chunga engemo thil thalon ron ti mai te kha an hlau ningei tura kangai amaro chu pathianin chakma ho te kha kan chunga thil ti du thil thalo ti du chu soilo kan om ve khan an thlamuang em chu tiang chuan an ril ru khan na thok tlat mai sia kan kalsam theilo ani ti chuan aizol kan thlinga aizol train kan le thale chulaya kan ho tu pa reverend b thang chi na tu soi chu voini thlang hian ka thei ngil theilo wa ke ni kan hak lai nen cho kan cho ka ril ru mang an ve te reng nen khan david kan hi thiang him na nia atia ka holek lekan e huat po ma se kan ngai tu chianga alo ni ani thil thalo zong akang rala bulmin tran thatti rani lalpan ti khan bul kan han tran tha rei lo kar lo wa quarter ti kan han sa chole tun din mun khu ti khwan pathianin marpara school tele quarter te po khamia tang khan bula lo tran chole ta ne ti te kha kan soi deu du ani chu ole ti chuanin ram chunga chang kumensan ngi omta ram chunga hian kum sari angvel ka omani chu chon chu mi hnu chuanin rampona kal chuak le ta khalai chawvel kha min shil le thengem le khoi muna tinge ba thoa engna tinge ba tho ti ne ram chunga tang khan sang kha ko som ko panga biet min chen tira aizola hian ka chena ti chuan sang kha ko som ko pasaria khan karbiang longa kal turin min ti phota amai ro chu kan kal tura kan chung ko tong trai na ne na kanin ready lai khan kan ho tu ten mi dangan mule ta ne karbiang long di phuwa kan Christian English School ti ani time ka ria ta chon kan kal lo anu lo ka khan Saint Luke Yearly School ti tun hei BCM in kan chua sam tak khuta khuan headmaster turin anron ti le chu po chu ke ma ni lama chon kanin pe in ka ria amaro chu kan kal ma in midang an principal tur kha an mule ta ne karbiang long zok taka kha chu kan fapa ni china ka soi zeria kha accident lo maya khawanga ahun taka chuak theilo te kha kan ni khami chung khan midang an lo mule wangin kan kal ta lo khan ya ti chuan somko pasari chunga tho khan Saint John High School rayoa headmaster turin
kan ho tu te khan ron ti le a pathian kan dora chung kwa in kan tong trai ya ka commitment kha thok thei le thok tla ka min ngai ni chuan min tirna pianga ka lang ti kha kan ya wangin ta chuan St John High School principal tur khan rayo Tripura panin kan suak ta amaro chu ta hian kum khat chia kan thok mana kan agreement ang kha du thu samin an ti pui tling theilowa Reverend F Sangvela Tripura Field Director ani lai khani a bot ho tenen kan han meeting thina kan beise le kan tum anga thila kal theilo wangin kha sikul kha kum khat kan thon ho han kan chua san le ta ni khatia kan chua san ta ka khan chu rayo a chuan pu kelal du zual anen kan thok du na ani kha warden ani ti chuan ani kha Mizoram lama MTA 10 turen an la chawa ke ni kha St James High School kongraya min da phei ve ta ni khlai khan karil ru se khom maya kan buai dan te kha school han chua sana khatia han om ngot mai kha tlom thlakin ka ria Mizoram chua te ka chak ema engani mi hring takin mani din mun mi ten zona tam takan ne khanin soi fia ve te po ka chaka amaro chu pathian in remati lo ni karinga ti khan kongraya kan St James High School khatilai khan St James High School ti khan ya ta chuan geography subject la tur te khan lo lo maya khata khan kan wa thok ta chuan Tripura chuan kumnga le akumnga ang kan omani chu ti chuan Tripura tang khan MTA 10 turin min la chuak le sang nei kum khan MTA kan va ten hian ser kona kan va oma hostela kan va om veren rona kan soidu kher chu pathian hian kong min hon sak zel mai ka om na hian kan thlen ma de loka tang khan so mi ser kona jing tong trai in khom dar vo thin so min lo boral san thlat mai ni ti chuan kan va thling kha keimari ru lama chuan hei in ma turani ti ang deuh hi om tlatani ti chuan kan om chhum zong khan jing tong trai dar hi ka vo tlat ta ser kona voi khatero chu hemi adar po na hrui taka kha ka pot chat thlau maya ni dar kar enge ani mi som panga chunga dar vok thin khani sia dar po na hrui kha chat to si ti ngai na om to heklo alo kala piang mai khan dar vari reilo ve an ron ti je la ain thlu no mangreng amaro chu ka soidu chan taka chu pathianin kan headquarter tlanga khan enge morong bol na min siam sak veni ti kha kari ru khan kha om tlat me kalom viwani ti chun sang ni le pakhata Tripura min da lut le a St James a bok chuan ti chuan sang ni le pahnia tang hian Arunachala anron ti vele ta kan ho tu ten ni ti in Arunachal lam chu kan pan vele ta khami ma jong kha sikula kan thok khani a Arunachal kan han chho hi sikula kan thok ta lova tin kan ho tu te khan kan tho dan tur mu ma takamin duan sakha an nei chi alowa kan han thling chowa pasigata kan thling cho hota Reverend Wielding liana ten le puma nga ka ten ti khan min lo dong song halim takin khilaya kan han chol ha dam te a ka tho na mun tur basar tia khan min roi phe ta ne ta chuan basara kan han thlenga tho ho na mu mal tak kha alo om chi alowa ko ran pakhata kan va thok ta ne chu basara chuan galo nam zinga ta chuan sang ni le som le paru kheng kan oma chulai kan om chung chuan sikula ni tolovin an local pastora mi kha an poma tin BCM lampo in khulam pang kan thona mi tengen na wangin sele sang khoi nei theina te pek te kha kan ni ve ta hiala basara kan om chung hi karong bol na tia kan thlir le ta pathian na tho ka mu tam na berni in ka ria keima phei chon ka dam chu in ka thengil to don lowa tin ka ril ruwa po an mania hian galowa khan kain identified thapa ti chuan sang ni le som le paruka tirbina
kum khat om turin min son phei le a tirbina kum khat kan va oma sang ni le som pasaria dubria min son thale ani dubria hian Bethel Baptist Mission School principal turin min son thla a sikula hian ka let le ang ti hi ka ngai to lo renga karil ruwa chuan evangelist kha karil ru po dam thlapa atui po ka tuya tin thingtlang kil khor bera te po an ma ni anga han che ta han jin kual kha ka phak to ka nuam ka tia amaro chu sikula min son thlak le tak sia chuan keima po in siam that na le bu tan that khanga in ka ria ta chuan dubria khuan Bethel Baptist Mission School principal in April nili sang ni le som le pasaria Charles Kalatana tiang chuan sang ni le som ni le pathum March thla thlengin Bethel Baptist Mission School principal in ka oma chuta tang chuan tu na ko na hian son sowin ka ta ni pasigata ti chuan in ani pasigata hianin skula tho ne oma ti chuan hei tuna I omna la re lo nia enge I pasigata I oma tanga I ril ru enge ro manna ina yeah soitiam har ko mai hei March transfer kan ni thu kan han thria a ti chuan arang thei ang bera kal tur ti ni awang khan April tha kan na thar zom turin kan chowa malak dan po ka thiam chi alo thlakhat le chan ve mo vel kan om mana ti chuan farloin kan chuak khani le maya karil ru dana chuan ngai to na thar mana ngai in ka ria pasiga da kan thona hi keima chau kanita missionary kha mundanga sikula kan lo thona te chu tho pui tho ho na ni lem lo missionary po pali panga te omna ni wangin rom han na kha asiam zung thei dewa tun tuma hi chuan keima chau kha a missionary ang chuan kani sia wangin tun kum ha ankal phung hi kazir photanga board hemi education board ankal pui dan te sikul an kalpui dan te hostel an enkol dan te mission school ang takina kalem ti le engeni mission ina school kan zu tho dan trim thrima hian engeni kan gol tharau bo te san chuana tur kong a hoyem ti te po kan zir ve photanga chumi tang chuan pathian remati chuan kum tharlama tang be chuan ro man na kan nei ang te chu bul kan tran thei chawin ka ring kan han thlenga kan thlen lima tangin ti tur chul eng amoi min lo nga ka ti lo thei lo ang chu ma kan han la ngal deu ruma amaro chu kan chuale dona wang hian ka in tat lut tu khri lo tiang chon karon chua san thri ani angai nom pathian ina shwaina chero puya skula ni mo khoi muna po evangelist sangin ne mo ei pathian ta ni thei to pi chwa china he hi thlir tu te poina kan hlok puina tu ani in karinga pathian ta ni in pek tlat na hi a hlu ka ti a I theina I thiamna pathian ta nei manna a hian pathian po lom ve nge karinga ni anga chanchin ngai lom tak min luya lom om ka ti a ti chon tu na hian in farlo program in ron ho ani a go shan ho te hi ram thim ve na konga hianin ma kan soni ni siange ma kan son lo yeah ngai dan helai soithiam a har khop mai I khirdan sangi ka nei ve hrim thrim ke chuan minan soitlang lon mission rongbol na hen kan tlat niam deulo mo le ti trong kam che kan refo maya amaro je tien he kan han chuaka bial thum min pe a khoi bial ngei kal don ti ten min han zot thina chumi khami bial kan ti te pon avamak ve ti te hi ka hria ka donga chi tiang trong kam te chu mak ka ti riau maya amaro chu tie kan kal kwal tak sina hian hauruang bial kan tloa na thial bazar pastor bial kan tloa tin champhai Bethel pastor bial kan tloa ka tlo chin a hi chuan mission longbol na hian kan tla niamin ka hrelowa mission tharau bo veina ril ru tak tun ma engeni so ngei tong trai mi tuitla zoya kan be thin te
thing fak an ken khoma an ti thin ang khatiang ang ace khachu khatiang ang kum khachu aliam deuh to nin ka hria amaro chu mi son kan veida na hi ahuna zirin a in thak deuh chon ka hria ma chu kan tlan hiam tiang zong kha chon ke chuan ka hmu dana chuan ani che lo kan veidan le kan thodan hi in ang to lovin ka hria tin tun ma kan va vei nge ni engtinge kan tiang thin lunga mut ang chi zong kha chu nia ang chi mo hla nge ni missionary de uriu kan ngai thin lang hun lai te kha ani to lowa tuna chon kan rong bol na hla ber khovel le lam te po ti hian kan kut pha kan mungal vek the to a khatiang din huna kan omta ka wangin kokran ho te hian i trong trai le thil pe ka te missionary min lo receive dan kong sang tun tuma kan sana hian ke chuan kan veina hian kharau bo veina hian kan thlan hiamin ka hrelowa amai ro chu khovel le kokran kalphung lo danglam zela tuna a hun mil zelin kan in her rem ni zok ten ka hria chulai chu ka ngai dan dewani ani kan tlatniam lowa ti ani ta ma se missionary te kan lo don son dana hian ma so na tu kan nei om ni shem nya he hi chu du dan te po han soi tai la aleng tho tu ra ngat te ngai tai la nya tu ma khan ke ma nia kan farlo information lekha kan ken te po oma kan wat lo na tur te nen khan in bar khai deu takin thil kha thina tuna chon hei fel takin kan headquarter lama kan ho tu te pon ruam man na min siam saka bial tu pastor te le bial mission committee te engkim tin changan lo hril lo ka kanin dora kan tlo na tur mun kan thlen ma de tengin program ten lo siama a fel hlotin ka hria hemi chung changa chuan amaro chu a program tak kan wa thlen nuwa ko ran ne na kanin engani kan ti ang rong kan bol ho tlan dan tur ero chu tun aya ti danglam deuh leki chu thaveng em o katia enti nan bial chunga ko ran in mai te ang chia ko ran pathume mo palia mo lo om ta sela khata khan i ko ran sang te a in bol khom na ran ruat kher lo khan joint fellowship ang deuh te point om ta sela a thangem cholni chonurem chang voi khatemo angte ti kha ka ngai tu na om dewa tin kan farlo voi thum na vel khanin ka hria cher hluna kan kal khian an kho chung ko ran thalai te le mission lama roi tu te in pol khom na asan pain join in inei te ngwa tin kan rota ani pon than lo ti ne ti chon ko ran mal te kan vakal na khan report kan pe thowa amaro chu report hi chip chera pek man ne lo i zoram chunga chun in khom hi dar kar khata kan khung lo chon kan benga thlep deu to a ngai thak ko ran ho te nge ni an ngai thak chak zong tak te po hi soitur kan lo nei zo to lo te po ni mai theya a missionary te pon tin ko ran ho te pon enge ni an beiseile an du a kha zo na le chan na angkia a om lo chon rin ain zu soifu te kha harve thomaya chutiang ani awang chuan khatia zoi na kan ti ho the ni chuan tual chung ko ran thewa mission committee tan po in ailum ton na lo nia helaya ko ran pakhatina missionary te an lo receive dan le zo na le chan na anti atang te ko ranina mission support an lo ti atang de khan an mania injir ton na omni tin kha tak mai kha missionary te min encourage boka in por khom na kan hantia in khom ba na te tongoi lo ni su sela enge ni a ko ran roi tu zol pahni khat helaya kan kom to te thu kan han thu khom le kha a boi thak de hleka tin in khom ban to nuwa thil han ti le kha lo har sa mi kan man to lowa chung ai chon khatiang zong de hlek khan ro man na te siam thiam ni ta sela tin in pol ho na bi khi du thu sama chuan thalai te focus thei tur zong in om ta sela missionary ava chuak tura
challenge kan pe don ani phei chuan thalai de til mang lowa khan kha kha soi khan om sia nei thuilu tuk lowa nu le pa te nan ngai thlak chak jong hi chu en tin nan trong traya pathian na tho kan mu dan te miracle ha bo miracle kha tiang thil sang sang kha an alonia tin khulaya an culture lo magdang lam deuh tiang chi te kha nia ma se kha tiang han soi tur chun hun du re sia wa soi fel soi zo ngal zung zung thei kha ni lem lo ni tin chu lo le point ni na chuan kan headquarter hian missionary farlo te hi du thu sama chuan min brief se ka du ni en tinan tun tuma khan I hemi deputation program kan man ma hian na thial penial ko sana mission convention nei turin ama kan lo in biak lo kani chuta po chon career route te in eng hinge ka focus ang zona min lo zot ta sela missionary turin mi va focus don in la thalai te missionary turan in interview te walak sen lo kan nei sum le pai ni se kumtin in apung boxi tin mission field lo ti te bang lovin kan kal reng boxi a khalai zona khan a eng tak thinge kan va focus ang kan ho tu ti hian min be sei July chu nangin ron focus deu te tiang si te mo thuron min peta sela mi pui king vek an nia amaro chu khatian ni reng lai khan I zona sang sang te lo lu ta khatianga khan hei changkai vak si lo angai no makal ral mai mai ang chi he tam thein ka ria chu wang chuan kan headquarter hian missionary te hun enga mo chen Mizoram chunga kan lo om to lo wangin he kan ko khan bo ruak te chu tiang kha tiang chu hei I tot na tur bial hi chu tiang ang chu an ni a chu ta tanga missionary chuak zat pot ti za thi an ni a missionary dang chuak le tur zongin emo khati lo deuh hlek pon kha ko san tang khan ko san hroi tu te zok kha missionary chuak tura I preaching nei tam tur ang zongin emo khati ang zong khan in brief ta sela kan hlok ang em o khatia asan chu missionary ten helai kan thona huna kan in dai lo zia kan han soita in dai lo in kan omani ti kan han soita tu te ril ruwa emo chuan chu ti takan in dai lo chuan ma na tangin mission rong bol na hian kal kalo du vea khonge an tian hanin ti dona chu ti lai an riat fo thin chu headquarter in an ko walak sen lo kan musi ti ang chi te fati ve mai la min lak le si lo chuan tiang chi te kha a theita khalaya tak khan kan thuk ken tur kan focus tur hi achan chu kan farlo hian tun tuma karon farlo chan ber po hi ke chon trong traya zom pui tu tur hi thar siam ka duwa pakhat na lo ni ta sela tin missionary le tual chung ko ran le headquarter kanin thun zom dan po hi tun aya chiang zok le tha zok hian I kan farlo hian min thun zom thar le sela achan chu kan tho na hian an let lok tai le dubria ka tho chung khan voi khat karon farlo mana ka farlo a chuan dubri din hun tik takhi ka soi don ni kum som ni le panga nu ka lut ve a ring thar kan nei lo sikula thane ngai takin kan thoka ka ma in missionary in petak tak po an lo tho ama chu ring thar kan nei lo kan nei lo na tak la ya kha ko khan ho te khri ti ri ka do ni ka in mual pho ni mai thei ma se kha khan ko khan ho ti tong trai ti ro se ti lai ta kha ka du chan ani tu na po pasiga ta kanom ta a pasiga ta kan wa tho da na kha mun nim hun thuma chon ka soya headmaster an ron di la chu ti mek lai chon headmaster wa pek ring mut khan ram ro pui kha kan thlen pui thein ka ring lo missionary pani pathum tal emo an mani wa al ve tham kha kan omonga ing ka ria chu tiang de hlek chuan khatiang ang chi te kha ye kan ho tu te hian tun ai hian kong min sa zau sak ta sela entinan headquarter thu a engkim ti atul atha amaro chu missionary advertisement an han siama an han dila atam zok lak sen lo an lom thin ani khalai ani reng lai khan khoi lai a emo chon headquarter thu in a moron ti do ni la
tu na ka thona phei chon hei kan promoter poka zot khera mi dang mamo in ron dil ve don ta ila konga omlo ani tlat maya ani lo le chu tiringot chu adik thei nga hrelowa enge motal kong min ko mute khatia a sikul khan in chom thei don ani chuan ami hringa khalo zong ula chu tiang ang mi in pe mi tha in hu ni chuan headquarter ron hriat tir ula orientation kan lo ne yanga chuan sikulin alo man le khatiang in tumang alo ti ta alo mong ka ti khop khatiang te kha acham chu ke ma ni thu in mi vati ringot khan headquarter ta na mol pho thla ka tin nge ni kan link kha tha to lo mi chu o ti ngai to na kha om the ya khatiang khan i farlo local te hi kan thu soi dan tur te kan report pek dan tur te evangelist kan ni chuan enge kan bial din mun thok tu kan mamo dan te sikul kan ni chuan kan school din muna thok tu kan mamo dan te khami thleng khan kan ho tu te hian a thei ram chuan heti zong hoi hian ti deuh ta che emo khatiang kom thei sela chu tin apathum na chuan ko ran ho ne na hetia interaction kan han nei taka hian i du thu sa ma chuan ko ran ruai tu te ba ka engting e kan tiang FOD a ruai tu chin digital ve thei sela chu a thale zwalin karinga tin ko ran ne na engani kan in zom no tak tak siam tur chon kha kha poi mo thlapin ka ria te chuanin ko shan hawin missionary in sarmona changte farloi lo chwa hianin report te kan longai thla hlona sata kan dong thina tundin huna hianin hei ai hlok zo khianin kan missionary farlo ron nei te hi kan la mang tangkai theini sem mang tangkai thei nge in ka ring entinan ma ni chana han soi taila i ti hian thakhat chung ko ran tlonan kan han culture chara kan zo ta ni then khat chu mel khiat nga takte an lo ni theya khoi a emo rong bol na dangan lo siam sakani I a farlo deputation program piala ma khan ma se khalaya ava program ava man na a pialam po ni sela ko ran ho te tan khan enge ni inzom na thatak thar rong bol na in thun zom na thar khan va siam the ni entinan chu tiang anga chuan I ko ran roi tu te bial tu pastor te po kan ti theyang chu abik takin mission lama kan roi tu tol chung ko ran mi te pon missionary farlo deputation program zo to si la cham bang he tu na chon mun sang sang an mang thin I convention ate tin convention kherlo po ko ran program an han siam sakta kha ko ran mi pui tam tak chon themi alo khatia ko ran roi tu ten ro man nan han siam kan missionary tenen in zom na thar kan lo nei ta ti kan vakal to na hi chuan areng te hi chu harve a kumli kumnga te hi chu kan in tong trai pui nge ni kha khan pathian ram zel na tura na satakin tho ho na ti tha in thlara bo chan chu na kunga po min puin ka ria chu tiang kan ti thiam ani chon tha ka ti khom mai mishing taka kanin po kha chon tro chuanin an ad hun top kan lo hnai don to anga I hei cross culture in rongin bol ania nam sang chakma bulichana te chuanin Tripura ichukle a tuna Arunachalania har sadnai nem cross culture rong bola hian nei ve thowe khalai kha sei zau tu ro ne ke hi missionary jinga ane ber kani garinga tong thiam chaklo tak mai ka ne ka thiam ve chun po in tharun na wangin ka soi ngam vak thin lo ne chu ke ma chon tong hi ka problem khop maya hei kan thorei ve to ngai to in tong thiam tak poi ka nei vak lo amaro chu ka khiat thiam ang tukin an bulen ka soi thiam vak lo wa an ma nian ti te hi chu a to z deu tho ka chon ka hre ve tho ni chu lai chu cross culture ka problem nei ani chu mun sang po ka in sit na ni thina hei kum som panga kum som ni vel han tho nuwa chung le langai fu te hemi zona hian I kan va tho to na cross culture har sat na kan pal tlang
to na china hi chuan kan ho tu te hian kan rong bol na kha atla to lo via wani lo hi chuan min sik soi lu tuk lo se ka du nge a khalaya rong bol na enge ni across culture problem kan nei lu tuk lo na turin thil danga chuan e le in ti te in china le enge mo ate chuan kan nei te chiam lo amaro chu anma nia zulu tak tak tur hi chuan ka experience a chuan kumli nga le khian a theilo he galo zinga ni china ka soi to kha kan soi non le lokanga galo zinga khan kumnga vel ka tho nuwa po an culture thalo missionary ka zulu chan an mutan tak mai ka chinral pui theina tu chuan kumnga le ka khan a theilo ka te ni ke chuan amaro chu khata khan kan han thredon chana an chung rila kan han lu tak tak ta an mani in ke mani a hian an weakness an chaklo na min share du china khan an culture tak tak kan thredon chau alo ni hey I mizo chu kan in identified zung zunga trong te po kan han thiam nial nuala an khosak te po kan han zom pui thei maya amaro chu ke mani lama reve thokata kan in ngai khalo ni mi alowa missionary te an mani kan zir ain an mani hian ke mani hi min lo zir ni chu tak maya chon ke mani a hian rin tlak in nga na tlak thuru po hril tlak chu tiang anga min ngai na tur chon kum sari kum riat vel chu ngai ni khamin huwa kha chon an har san na zong zong min han ser ta chu ta tang che chon pathian thu pek dan tur kha ke mani hian a om le na tang kha lan che chu tak mai chu poi mo ka ti khop mai kan tho to na hian ti chuanin pathian in hei kum engmo za ta lo shwai to cha I rong bol na konga enge I hlim na emo khatya anga pathian shwai na che kha soibel turila ne nei ve no le han sei la pathian in eng ma nei lo hi min mang ve a bible a khan lali suan mi pakhata ti dam kha farisai ten an han zot thina ati dam tu chi tu nge ni an han ti kan ti dam tu hi chu tiang in thui tak ka hrelo ni ma sela ka dam thlatani ati ang deu khan keipo tun ma in thalaya te chanchin soi tur ka nei lo amar chu pathian min ko ve thlat maya min ko ta nuwa hian he man rom mol te mang hian thil chi rang min ti tir ve ni kala khian ngai lo tin kan nuin bible zero ati khan lo zirta ila missionary ka lut lo mai the ta chon kan in ngai to let ta missionary a ka lo lu ta hetia experience engom pathian in an na tho min mu tira hian tu na hian piang non le don ta ila ka du min thlan tir don ta sela he mission narin hai ka thlang leang chu ta chuan kan tong trai awanga mi dil lo dam te ke mala ma chon eng ma ti ka nei lo ram khuai ti buai tong trai turin kan han kala pathian kuda kan han in hlana an kong ka kan han kan chi a tre von an chuak te ke mani lo chon eng ma ni si lo ma se pathian na tho chiang si mo tin achang chuan lom na hlir hi alo ni bik lowa ai zola te kan han honga oi khat phei chu kanu kha ka hruaya civil hospital a duty tur so tui kwal khu lai tagin step a kan chowa khan tla luamin civil hospital noya son solai kan kalai son kan thian lui pakhat college ka kalpui a tong moi lo ni su sela ke ni ai po thiam lo kan da ve khan motor na takaron khala kan zon an ron thlenga amin han res khum dewa kha ni mai do na sin idu thlan na ikala eng ma in nei lo hi tia kan in fiam thang ani ta chong kan nu nen khan kan ni sia khovel tu ver lampang kha kari loina hoi ani hreom ka ti mem kan nu ka ha thi kulin ka kalpuya adiuti tur po motor han thlan tur po kan nei lo ani ma se nu loka ka ngai tu na thi lo lu ta chu a hreom lai ber hi angai nom lai ber lani don ti lai hi kari ro om thlat mai ni chu he kan rong bol na hian mi tuya tlak te angai na kan hriat lo te kan room tak meu te kan nu hi hrisel lowa zan ina hian mi hring kan chang lo mai ang ti chang hi voi tak kan ni ke hi mi lul kan ya wangin ka rong bol pui te po ka khil lem lowa kan pahnia khatiang kan han om te khan kamang an to pa
Pathian ke bula kan thuluta ma se kan tong trai na job le chila chana ron om tlatte tin rong bol na ma chop kan neya har sat na ke ma min ron buan tun om tlata ti ngai na ka hriat lo atu ka ko ran ho ten ni zana kan tong trai che sin an ron tia kha ko ran ho tong trai na kal changa atu ka program tur yenge ni fel takalo om le thap mai ka har sat na te sol follow om thin te khatiang ang chi te kan mu khan kan nun hi a ap em tin ke mi tlak tlai lo eng ma ni lo hi lalpan ak ke bulami dang te hloi tura mo phorna min pe a kan han tong traya counseling kan han pe a tin dam lo te kan han tong traya pathian in alo ti dama christiana lali so ka zui do ni an han ti hian kan nun he te him em eng mai na le zo lo ni he te bi chu soi tur tam ta ka om the yang tero angai nom le me a ro pui ti chuanin hun top kan lo nai don to anga ngai thak chun zom la chak viau ma se kaushan mi pui te hei thlir tu engmo cha tat oma an ne na cha du emo tong trai pui na tu ramo a soi tur ilanem alo me thil thui tak ka soi lo mai angari lu tam tak ka ne farlo lo chuak ka ni wangin ka ngai tu na ka sen ber chu tu tuma hian zoram baptist ko ran a om chu chuan mission hi akal zel don a chakle chaklo chu thu ran tlang niam chang te le ma son riau chang te kan nei mai the a ko ran ang chuan akal zel don amai ro chu khir tu te le ngai thatu te lo en tu te ne na ka soi du chu imi mal nun khan he mission rong bol na hian eng chenin nge mai son ko ran hi chu tian akal zel do na anol puin ma se chu ta tak chon kati ve hi enge ni nakina lom man sem hun hi lom do na ni ke hi kal chuakin ka zu thang ta ma se ke aya lom man chang cha tur lo tong trai thin te le thil pe ka chan lo la tu hi ka mu te wa ni chung ho te thanim ngai na awang chuan ti hian ko ran hi akal zel ma se chu ti rual chuan mi tam tak chu mission lam ngai to lutuk lo om ve thei tlat mai chung te po chuan lali so krista ne na kanin to huna heng te hian I tong trai na awangin lalpa an mu ani ti te an don thei na turin ti maya mi mal angam hason atulin ka hia hei a ko san ang chon tu na hian bi sem hian I tun ayana sa takhian ma kan la thei thei to lo ni interview te pok ni sina ka soi to kha lak lo kha tam zo ani amaro chu mi mal hian kan du tak tak chon thili kan lo ti thei khop mai chu chu tun chuma ka far lo aka soi tam ber po ni I mission rong bol na hian ko san ang chuan ti hian akal zelang amai ro chu nang le ke hian ti thei kan nei chu kan chan vo kan ti ve thei tur lal pan khungai na min pek chu tuna chang hian eng angin nge ma kan son puyang khovel din hun heti hian ni kan thria abuai ya eng chinge hun kan nei don po kan threlo heti kara hian tun aya ma son zoka kan kal thei chon chu chu missionary farlo local tele missionary te pon ye kan nga hle pakhat ani pathian ram chakzo ka lo din thei nan te chan chin tha hrelo ten an lo hriat zel thei nan te ko sanina ati thei bak pi alama hian mi mal po in thiu ti thei tam takhi kan nei ani ti la ya kha kan soi tel do ni lom om em poreng puya I hun lu tak min pe ka wangin I chunga kan lom tak setani ke po ka lom la pana shwai zel chenga tharau bo tam tak zong mutu ilani le zel theina I rong bol na du sakla kan lan bok che ni lom ole khati zung kha ton chuma khonwarin in leng kan nei pu David Lalreng puya BCM missionary kan komna ania ko shami puiten lok na in chan nge kan be sei tlatani